بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی. بله تماشاوانی نهیجا جارك دين بخلقك نوجي برنامج زماني ما بون ميواني مالاوا نهاجي امي وانايا خو لسر گهانك دست بكن وانايا ما ايرو وانايا كبر گرينگ و خوش ام بهوينك هون دم خوش منا در باس بكن نهاجي امي دست وانايا خو بكن بله گهانك گهانك در زمان ده چيه جو خو دست بكي ام وانايا خو دست نشان بكن و مجارا خو پاشي ام بيناسيا گهانك بدن وانايا ما لسر چيه رزمان جبر گهانك بشك جبشن رزماننا مجار عمل سر گهانك گهانك از بوارم جي واتای خوشي جناب خوشي ديارك گهانك بيناسا گهانك بسر خواه نخودیه تو آتین گهانك بتنا سر خواه نخودیه تو آتین گهانك بسر خواه نخودیه تو آتین نخودیه تو آتین لی بیجیان کمک و هوکان کمک او هوکان به هوا گریددن گریددن آنجی پیوکه یانجی کمکه به هوکه و گریددن بداوی بو اف پیناسه گهانکانه ام دست بگی پیناسه ناس بکن پاشه گهانک چنه امیوان لسر دپه یک بیک برنویسن گهانک پیناسه گهانک بسر خواه نخودیه تو آتینه گهانک بتنا سر خواه تو آتین نادی لی بلی بیجیان کمک و هوکان به هوا گریددن آنجی پیوکه کمکه به هوکه و گریددن یعنی کمکه یعنی پیوکه به هوکه ساو و گریددن ارکه گهانکان چیه؟ دگهینه هوکه دگهینه آنگو هوکه به هوا گریددن میناک ام بیجن هر وها باشه از هر روز دچم کار خواه هر وها پرتو کانجی دخوینم باشه تو چوی باجر بس تجبیر کر خاطر جمن بخواسی بس ورده بس چیه گهانکه پیوکه هشتیه که هوک همه به هوا بگریدان گهانک پیناسه گهانک بسر خواه نخودیه تو آتینه لی بیجیان کمک و هوکان به هوا گریددن آنجی پیوکه کمکه به هوکه و گریددن نهاجی امی گهانکان هنه کاجوان بینن زمان چند حب گهانکین سرکین دو کرمانجی ده اول
چند حب گهانکن چند حب گهانکن سرکه ین زمان کردی ده زمان کرمانجی ده ام نکارم بیشن کردیش بر همه زاربا نابی گوری کرمانجی بمشینن کرمانجی ده اول بس چاو وسا وساجي لورا دبكو نخا حتاكو مخابل قد نابه يعني قد نبه يانجي و هر وكده قالك جهانك نانج مارتن چند حب جهانك سركين بزمان كرمانجي ده أفن بس چاوا وساجي لورا دبكو ناخوا حتاكو مخابن قد نبا يانجي و هر وكدن هگر هنجي هنا كابزانو اندكارن بيجن لوما هر بيجي جبلي هر بيجي باشا كيجي هناك مينا كان بيجي هناك جهانا كان جبركو جبر فيكي هر بيجي باشا نهاجي امي قال لك هاو كان سر جهانا كان بده تو كنجي تي تو ب كيفا خوي لفر بهنوك بس تو ورا لفر چیه گهانه کامه بس بلین هاجی تو هره دبکو او جی لپایتا ورا تو هره دبکو او جی لپایتا ورا لفر چیه دبکو باشه هر چند زیده بین دی او چند کار بکن هر چند زیده بین دی او چند کار بکن هر چند زیده بین دی او چند کار بکن لفر هر چند چی دورده گهانه کنه ام هوا که دن بنویسن هوا دن دوی تو زوه گری هکنا از گلیه تبکم شیره چه جنه چه میره شیره چه جنه چه میره لفر چه هات چه وکی هوا چه هات چه وکی هوا
ام دکارن جبلی وی هوا که یک دنجی مینا ویرنگی بنویسن. دما کتوچوی جمن را نامیان بشینه. دما کو تو چوی ج من را نامیان بشینه. نامیان بشینه. پشتی کوهات نماچو. پشتی کوهات نماچو. نما دبر چیه؟ گهانه که باشه. دما کو تو چوی جمر نامیان بشینه. هر وها آن زیرین آن جی فرزنده دوی بین آلیکاریا من. آن زیرین آن جی فرزنده دوی بین آلیکاریا من. دوی بین آلیکاریا من. آن جی اف جی گهانه کا گه اوته گه از دچم. گه اوته گه از دچم. ام هبوكا كيدن بنويسن هاي تو هاتيا ايشاف الفربة. هاي تو هاتيا ايشاف الفربة. هاي تو هاتيا ايشاف الفربة. همه بان هوا که نخواه بخوینن جبر کو گهانه گلکن وانه اما گشتی لسر گهانه کای. گهانه یعنی چه امراضا یعنی چه بیجه یا کون زانبن هوا که هفدو و گره دیده او گهانه او بیف گهانه کن. گهانه مینا کن لسر گهانه کن تو کن گیته بکیفا خوی بس تو وره بس چی الور گهانکم تو هره دبکو او جی لپایتا وره هر چند زیده بن دی او چند کار بکن شیره چه جنه چه میره دما کتو چوی جمن را نامیان بشینه پشتی کوهات نماچو آن زیرین آن جی فرزنده دوی بین آلیکاریا من گه اوته گه از چم هاي تو هاتيا ايشاف لفربا جبلي فان هافوكان هاقال ميناك الجمو هابن ام نهاب وان ميناكان بنويسن هافوك هاقال جمو هابن جوان از فرد خوينم لو ما از سركف ديما هر بيجي از فر دخوينم لو ما از سرکفتیمه هر بيجي جبلي وي هبوكي بيري فان او هر روی چکر لورا نگاری هنگاری خواه ببین او هر روز دچکار لورا او نکاره هوالین خواب ببینه هر بيجي كيجي مينا كتسر قهانة كي بدمه جبلي جتاكا تكس رجاوة ناقارس هر بيجي ج بلي يا با جام تكس
روجاوا ناپارێزم. ji bilî yepege tu kes rojava naparêzin. Her bijî زمان درگوشة جلانا هر وها بنجها نسلمية مرور. her bijî ziman درگوشة ziman dergûşa جلانا gelane her wiha bingeha nasnameya mirovan. Belê ziman dergûşa gelan e her wiha bingeha nasnameya mirovan e. Baş e? Ji ber vê yekê ez nexweş bûm, ji ber vê yekê ez neçûm karê xwe. Berî ku em ji ber vê yekê binivîsin, em li vir gihanekên ku me re derbas bûyî destnîşan bikin. Ez pir dixwînim lewma ez serkeftîme. Li vir lewma gihaneke. Ez her roj ew her roj diçe kar lewra ew nikare hevalên xwe bibîne. Ji bilî yepege tu kes rojava naparêze. Li vir ji bilî yepege yan jî yepegê. Ziman dergûşa gelan e her wiha bingeha nasnameya mirovan e. Li vir çi ye? Her wiha. Baş e? Ji bilî. Niha jî em hevoka ji ber vê yekê. Ez nexweş bûm ji ber vê yekê ez neçûm karê xwe. Ji ber vê yekê. Ji ber vê yekê ev bi giştî çi ye bûye gihanek. Her çend te got jî min ji te bawer nekir. Her çend te got jî min ji te bawer nekir. Min ji te bawer nekir. Her çend li vir çi ye? Her çend te got jî min ji te bawer nekir. Li vir her çend çi ye? Gihaneke. Baş e? Hate malê da ku karê xwe bike. Hate malê da ku karê xwe bike. Hate malê li vir çi ye? Bêhno da ku karê xwe bike. Tu çawa hatî wisa jî biçe. Bir bêhnok wisa jî biçe. Çawa hatî wisa jî biçe. Ne ew dixwaze ne jî ez diçim. Ne ew dixwaze ne jî ez diçim. Ne jî ez diçim. Ne jî. Em bêjin ne bêrîvan
نجی ژیان ناچن دبستانی. باشە؟ me gelek mînak li ser gehaneka da niha ji mêwan mînakê xwe hevdûre bixwînin. Ez pir dixwînim lewma ez serkeftîme. Ew her roj diçe kar lewra nikare hevalên xwe bibîne. Ji bilî yepege tu kes rojava naparêze. Ziman dergûşa gelan e her wiha bingeha nasnameya mirovan e. Ez nexweş bûm ji ber vê yekê ez neçûm karê xwe. Her çend te got jî min ji te bawer nekir. Hate malê da ku karê xwe bike. Tu çawa hatî wisa jî biçe. Ne ew dixwaze ne jî ez diçim. Kesek ji we bixwîne? Berivan? Gehanek mînak ez pir dixwînim lewma ez serkeftîme. Ew her roj diçe kar lewra ew nikare hevalên xwe bibînin. Ji bilî yepege tu kes rojava naparêze. Ziman dergûşa gelan e her wiha bingeha nasnameya mirovan e. Ez nexweş bûm ji ber vê yekê ez neçûm karê xwe. Her çend te got jî min ji te bawer nekir. Hate malê da ku karê xwe bike. Tu çawa hatî wisa jî biçe. Ne ew dixwaze ne jî ez diçim. Her bijî. Ciwan? Gehanek mînak. Ez pir dixwînim lewma ez serkeftîme. Ew her roj diçe karê lewra ew nikare hevalên xwe bibîne. Ji bilî yepegê tu keske rojava naparêze. Ziman dergûşa gelan e her wiha bingeha nasnameya mirovan e. Ez nexweş bûm ji ber vê yekê ez neçûm karê xwe. Her çend te got min ji te bawer nekir. Hate malê da ku karê xwe bike. Tu çawa hatî wisa jî biçe. Ew ne ew dixwaze û ne ew jî ne jî ez diçim. Her bijî. Baş e? Jiyan? Mînak ez pir dixwazim lewma ez serkeftîme. Ew her roj diçe kar lewra ew nikare hevalê xwe bibîne. Ez ji bilî yepekê tu kes rojava naparêze. Ziman dergûşa gelan e her wiha bingeha nasnameya mirovan e. Ez nexweş bûm ji ber vê yekê ez neçûm karê xwe. Her çend te got ji min re te bawer nekir. Hate malê da ku karê xwe bike. Tu çawa hatî wisa jî biçe. Ne ew dixwaze ne jî ez diçim. Her bijî. Kerimka? Ez pir dixwînim lewma ez serkeftîme. Ew her roj diçe kar lewra ew nikare hevalên xwe bibîne. Ji bilî yepege tu kes rojava naparêze. Ziman dergûşa gelan e her wiha bingeha nasnameya mirovan e. Ez nexweş bûm ji ber vê yekê ez neçûm karê xwe. Her çend te got jî min ji te bawer nekir. Hate malê da ku karê xwe bike. Tu çawa hatî wisa jî biçe. Ne ew dixwaze ne jî ez diçim. Her bijî. Baş e? Em carekî din van hevokan bixwînin. Ez pir dixwînim. Em dikarin bêjin ez pir dixwînim ez serkeftîme. Na. Gerek e gehanekek tiştek hebe bêjeyek hebe ku hevoka min dest pêke û ya dawî bi hevdûvek girê de. Ew jî çi ye? Lewma. Ew her roj diçe kar lewra ew nikare hevalên xwe bibîne. Ji bilî yepege tu kes rojava naparêze. Ziman dergûşa gelan e her wiha yanî ser ve zîdetkê her wiha bingeha nasnameya mirovan e. Ez nexweş bûm ji ber vê yekê ez neçûm karê xwe. Her çend te got jî min ji te bawer nekir. Hate malê ji bo çi hate malê da ku karê xwe bike. Tu çawa hatî wisa biçe. Çawa wisa ev her du gehanekin. Ne ew dixwaze ne jî ez diçim. Yani me got ne bêrîvan ne jî jiyan neçûn dibistanê.
امنها هناك هبوكن دن لسر گهانه کان ببین دملکی آنگو زازاکی زاراوای کی کردیه دملکی آنگو زازاکی زمانکی کردیه زمانکی کردیه آنگو لبرچیه گهانکه دملکی آنگو زازاکی زمانکی کردیه چرکو هات برسا تکر چرکو هات چرکو یعنی چاوا چرکو هات قبل گوری یعنی هناك زرابای دیتی گوتن چرکو هات برسا تکر چرکو هات برسا تکر چرکو چاوا کوهات برسا تکر هر وکی من گوت ای سال چاندنی نباشمو هر وکی من گوت ای سال چاندنی نباشمو ای سال چاندنی نباشمو هر وکی تمالا ما خرا کر قط نبا دف جمع برده باشا ام به هبو که جی بنویسن تا مالا ما خرا کر قط نبا دف جمع برده لفرتشيا قد نبا جهانك جارنان او تي بالما جارنان جي ام دچن سردانا وان جارنان او تين بالما يعني جمع جارنان جي ام دچن سردانا وان جارنان جی ام دچن سردانا وان جارنان جی وکی ما گوت آن جی جارنان جی جارنان او تین بالما جارنان جی ام دچن سردانا وان تو هم تشتكي نادي مروف هم جي فورتان دكي تو هم تشتكي نادي مروف هم جي فورتاندك شخال فر تا مالا ما خراكر قد نبا درج ما برده قد نبا الفر جهانك جارنان او تين بالما جارنان جي ام دچن سردانا وان تو هم تشتكي نادي مروف هم جي فورتاندكي هم ام دخوينن هم جي ام بيرا كاردكن حتى نيفر برسيوا هنا ام جارك دين بهبره بها بكا بخوينن دملكي آنگو زازاكي زمانكي كردية چركو هات برساتكر هر وكي من گوت اي سال چاندني نباشمو تمالا ما خراكر قط نبا درج ما برده جارنان او تين بالما جارنان جي ام دچن سردانا وان تو هم تشتكي نادي مروف هم جي فورتان دكي حتى نيفر برسيوا هنا بله شاگردنو ام گهان داویا وانه خو هر وهام گهان داویا برنامه زمان
ام بهیوینه که و دمک خوش مره در باز کربه نهاجی ام خاطر خوش ود خوازن بخمل وروشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل وروشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی